Siyanikelela bazalwane egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhla lisonto lesine lekuvuka noma lisonto lesithathu emva kwelekuvuka kulilanga le-25 kuyo inyanga yamabasa. Siyambonga uNkulunkulu losibusisile sikanye kanye lelive laseSwatini lelibhubha lona lusuku lwemjeka. Sithi nje sisawuphakamisa umjeka waseSwatini kwangathi singafunza ukuphakamisa kakhulu umjeka waKristu, umjeka lobikela abantu ukuthi bede kuKristu, bamfune Kristu, bamthanze Kristu. Tifundo tethu lebazalwane ngalolu lusuku tisekhasini le-38 kuye encwadi ye-20 bese ke encwadini yetinkonzo itholakala ke ekhasini le-235 page 38 lectionary page 235 prayer book. Tifundo tethu ke timeka nohlobo ke bathandzekayo. Sifundo sekuqala siphuma encwadini yemisebenzi yabapostoli isahluko sesine siqala ke sahlukaneni sesihlanu siye sahlukaneni se-12. Lihubo lethu lijwayelekile le-23. Sifundo sesibili siphuma kuJohane wekuqala sahluko sesithathu siqala esahlukaneni se-16 sigcine esahlukaneni se-24. Bese livangeli lethu lebazalwane livangeli ngekulandzisa kwaJohane sahluko se-10 siqala esahlukaneni se-11 siye esahlukaneni se-18. Siyambonga ke uNkulunkulu losiholako nalosigcinako. Sibonga nje ukuthi bazalwane solo simelene nabo ukugula lokusivimbelako ukuthi singakhoni ukukhonda kahle. So tinkonzo tethu ke bazalwane titawuqhubeka tibe khona sitibukele kumabonakude nalabafisako ukuthi esontweni bayamenywa bazalwane. Lisonto livuliwe, tinkonzo tiyaqhubeka ngelisonto ekseni 6:30 nga-8 o'clock nangensimbi yelishumi. Siyethemba ke bazalwane ngokuthi sitawuyithokotela lena nkonzo sisaqhubeka. Thandazo wethu wanamuhla sithandaza kanye sithi Melusi olungile ngekuthobeka kwempilo yakho ngenxa yedimvu takho tshengisa uthando lwabo bonke abe bonke labeva liphimbo lakho bakwadi wena losipitani mabito ethu bakulandzele lapho baholela khona ngoba uphila ukuse ebunyeni bemthathu lokubusisekile uNkulunkulu munye phakathi naphakathi. Amen. Siyanibingelela siyambusela bazalwane egameni leNkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Siqhamuka khona ecathedral yethu yasePaul Saints eMbabane. Siyabonga uNkulunkulu losinikele ithuba ukuthi ngalo leli sonto lesine lekuvuka sithole ithuba lokuthi besingahlanganyela ndzawonye simkhonde yena sidle livi lakhe silethe imikhuleko yethu kuye siphinde sihlanganyele enkonzweni lathi yena ufuna siyele ukuthi sikhumbule umnikelo wakhe lawo la emhlabeni ade abuye. Siyabonga ke bazalwane sicela nje ukuthi sithandaze babothu lomgcwele uNkulunkulu Somandla. Siyabonga namhla emini Nkosi, sibonga ngayo Nkosi yethu Jesu Kristu levusiwe ekufeni lekuvuka kwakhe babothu lomgcwele kumemetela tindzaba letinhle etimpilweni tethu, kumemetela tinto letinkulu netinto letithokotisako babothu lomuhle. Ngakho ke Jehova wethu lomuhle lesikutsandzako namhla Nkosi siyatendlala phambi kwesihlalo sakho. Namhla Nkosi siyatendlala ebukhoneni bakho. Sicela ukuthi Nkosi yena athi ngave emlomo wami naye kuzidla kwakhe enhliziyweni tethu kwebukeleke kuwe Jehova dwala lethu laphakathi ngaye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Amen. Singahlala phasi bazalwane. Sikhuluma ke bazalwane esihlokweni lesithi Kristu uvukile. Melusi wethu lolungile usikholela embili. Ifundo letikhona abazalwane namuhla njengoba sesishilo imisebenzi yabapostoli isahluko sesine ivesi lesihlanu kuya kule-12 lihubo le-23 Johane wekuqala sahluko sesithathu kusuka evesini le-16 kuya kule-24. Bese ke livangeli ngekulandzisa kwaJohane lomgcwele sahluko se-10 siqala ukufundza khona ke evesini le-11 kuya evesini le-18. Sesiphinde ke sibuyile bazalwane kulelinye lisonto lalapho simemetela khona sithoko
siprofeta khona simemetela ukuthi Jesu Kristu uvukile, kufa kwehluliwe, unqoba sasiphiwe saniketwa ngenxa yokuvuka kwakhe. Tinsuku ngetinsuku siyaniketwa emagunya, siyakhuthaza bazalwane ngokuthi sesiyekele kwesaba ngoba Jesu Kristu uvukile impela. Nebufakazi ngelisuku sifunda etifundweni tethu siyakuthola kuvela kokuthi nembala lo Jesu Kristu uvukile, ukwehlulile kufa, kwanqoba kufa. Mhlawumbe ngeke size sibe nebufakazi lobufanana nebufakazi lobutholakala lobusetshenziswa tingalolo kuleti nsuku leti kokuthi mhlawumbe bekhona ubufakazelo lala abhale khona yena Jesu Kristu athi mina Jesu Kristu ngiyafunga kokuthi vele kuvukile ekufeni. Mhlawumbe kude tithombe lesinatho lesibonako letithethwe ngokuthi nawo lo Jesu Kristu uvukile ekufeni. Kude mhlawumbe nabomane tithombe dabomabona kuze letithetheliwe timkhombisa avukile, kodwa sisebenzisa ukukholwa kwethu, sisebenzisa ubufakazi lesithola evangelini ngokuthi nembala lo Jesu Kristu uvukile ekufeni. Akekho ethuneni lithuna lihleli lodwa, akekho Jesu lelo thuna labakufakakile. Livile Nkosi lebazalwane lingiso sifakazelo sethu ukuthi lo Jesu Kristu uvukile. Nalabo labanaye umoya lengcwele ngekhansi kibo uyafakaza moya ukuthi nembala Jesu Kristu ukwehlulile kufa, kwakunqoba kufa. Asinenzaba ke bazalwane ukuthi umhlaba namalive lingaveta kangakanani ukungabata kwayo, ukungakholwa kwayo ukuthi lo Jesu Kristu uyaphila, kodwa thina ngekhathi sinako ufakazi nomoya kaNkulunkulu ukuthi nembala Jesu Kristu uyaphila phakathi naphakathi, ukunqobile kufa. Ngakho sesihleli silinzile ukuthi ngalenye ilanga uyawubuya atawulilanza ibandla lakhe, uyophila impela phakathi kanye naye. Njengoba abazalwane sathi ukuthi kude mhlawumbe tithombe letikhona la emhlabeni letisikhombisayo ukuthi Jesu Kristu abe umuntu lo kanjani, sigcina nje ngekufunza sive lokubhaliwe sibona tithombe labanye labatisebenzisayo, kodwa kude sithombe nje sakhe Jesu lesathathwa ukuthi simkhombise ukuthi ukanje Jesu. Lesikwatiwa kwabazalwane ukuthi imidwebo yakudala leyayetiwa abazalwane, lomunye wale midwebo leyabakhona kadzeni kwaba ngumdwebo lokhombisa Jesu Kristu angumelusi wetimvu, ngoba Jesu uvelile kithi sibantu avela ngetindlela letiningi letahlukahlukene. Ngakho ke sibantu sizamile ukubuka indlela ukuthi simkhonza kanjani Jesu. Bafika ke labanye bawena umdwebo bamkhombisa Jesu Kristu angumelusi wetimvu. Siyaqhubeka abazalwane njengoba sisho ukuthi kuleli viki sihamba naye melusi wetimvu bazalwane, usikhombisa ukuthi yena uvukile, uphila kwaphakathi, kuyingxenye yesabelo sethu lesisithola kuNkulunkulu. Futhi thine siyamlalela yena lo melusi lolungile, siyaliva livi lakhe, sive nemiyalelo yakhe, simlandzele. Bazalwane lasikhuluma indzaba yemelusi kufanele siconze ukuthi kuleti khathi takudala umuntu labeka kumelusi abengafanani nemelusi kuleti khathi tanyalo. Kuleti khathi tanyalo sijwayele melusi baqhamisa kuhamba ngemuva, bashaya inkwela, bashaya iswebhu, kodwa kadzeni melusi bebahamba ngembili, kube ngabo labahola lomhlambi, labahola lesixuku, basikisa lalapho kufanele ukuthi siyewunatha emantikho. Ngendzaba yokuthi futhi belusi kwakubantu bahlala esikhotheni, bahlala isikhathi lesidze. Vele kwakubantu nje emangweni lebebabukeleke phasi, kubantu emangweni lebebangajayeleki. Lesiva ukuthi babathi nabathamba bafika emkhathini wabantu, bantu bavele bakhweshe. Ngani ngenxa ukuthi bebeva bagcwelele imphunga letilwane lebebahlala nalo le endle batilinzile, bebangasakunukeleli njengabantu bonke, kodwa ukunukelela kwabo kufanana naletilwane labatigcinile. Ngakho abantu bebazalwane bebakhweshela. Ngakho-ke siyacabanga sibone ukuthi umuntu lobekakumelusi ngalesa sikhathi vele kwakumuntu nje mhlawumbe lokunganakekeleki, umuntu bebede indzaba nabo bantu. Kodwa Jesu Kristu siyambona namhlanje uyatehlisa uthi yena ungumelusi lolungile. Ubeka eceleni tonke titula nato, udibona nje yena angumelusi, ubona umsebenzi wakwalusa lohleli embi kwakhe lodziwa abantu labakhona emhlabeni.
belusi bangalesa sikhathi bazalwane kwakube belusi lebe bakhona ukuthi banakekele, kwakube belusi lebe bakhona ukuthi bahole, kwakube belusi lebe baneluthando bayithanda imfuyo yabo futhi bawuthanda nemsebenzi wabo labe bawenza. Ngakho-ke bazalwane uma sesiyikhuluma indaba yokuthi Jehova umelusi wethu, kufanele ukuthi le miqondo yethu bese seyiyakhwesha lokucabanga kwemiqondo kwalesikhathi kwathi kwebelusa kwanyalo, kodwa salo sikhumbula kwelusa kwalesikhathi nakabhala Davide ngokuthi Jehova ongumelusi wami angeke ngize ngeswele lutho. Nabavile ambalwa lesendlule kiyo bazalwane besiveta indaba yokuthi ukuvuka kwaJesu Kristu kusilethele sibindi, kwasilethela qiniseka. Kuvuka kwaJesu Kristu kusilethele uthando loluvuselelekile lwabuyiselwa. Kuvuswa kwaJesu Kristu kusibuyisa ndzawonye sibantwana bakhe, sibantu bakhe, kwasibuyisa ndzawonye ngeluthando. Namuhla bazalwane mhlawumbe kwesikhashanyana siyaphuma kuleso kulomthombo wekumkhumbula Jesu Kristu angiletinto leti noma ekukhumbula kuvuka kwakhe kunetinto leti. Empeleni sinamuhla sitikhumbula ngendzaba yebufakazi bokuthi nebhala uvukile Jesu Kristu. Siyatikhumbula ukuthi Jesu Kristu yini layisho ngempilo yakhe, njengoba sibona namuhla nasithola sifundo ukuthi bazalwane bayadzinga ukukhuthatela. Bazalwane badzinga ukukhuthatela ukuthi babhekene netimo letimatima, babhekene nenkulunkulu nematima wasemhlabeni, bathi ukuthi kufanele bahambe babheke kuphi, kufanele ukuthi bene kanjani. Sakuba-ke Jesu lana ukuthi ukuveta indzaba yokuthi yena unamandla ukuphila kwakhe futhi yena uyanikela ngako ukuphila kwakhe kude kuthi bantu basinziswe, bantu bathole ukuphila. Ungubani-ke lo Kristu bazalwane lowenta tonke letinto letimangalisayo? Esifundweni sethu sekuqala siyamuva Petro ukhuluma ngaye lo Jesu, ukhuluma ngesibindi lesibatini ngokuthi lo Jesu Kristu lebambethela, lo Jesu Kristu lowalahla bakhi, namuhla sawuguquke sawungilo litshe lelimsimise indlu, sawukhethwe uNkulunkulu wambeka athi le ndlu awusima kilo litshe leli, lona lelitshe libe sevele selilahlwe ngabo baba. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngokuthi yena uyasinakekela, yena uyatigucula intimo tethu, noma abantu bebangasilahla bathi asisena lusindo, kodwa yena uNkulunkulu uyatigucula intimo empilweni tethu, asiseke ukuthi sifanele kumbonga nekumdumisa. Lesibonako bazalwane ukuthi Jesu Kristu abasisekelo sato tonke intimo, njengoba sithola kulesifundo sethu sesibili. Noma ngabe Kristu ababethelwe, siyatshela ukuthi Petro uyakumemetela ukuthi lo Kristu lowabethelwa, simemetela indzaba yokuthi uvukile ekufeni futhi unemandla ekufa, unemandla ekuletha kuphila etikwendalo yonke yaNkulunkulu kude kokuthi isinziswe. Amen. Siyamuva-ke ukuthi Kristu ngako lokunikela kwakhe nembala uyasibuyisa lapho besilahleke khona ukuthi sibuyisane naNkulunkulu netethembiso taNkulunkulu, sethembe yena ukuthi utawusisita kuko konke lesidlula kithi. Lihubo-ke lanamhla bazalwane lesitholako lihubo lelijwayelekile lelifike-ke lona bazalwane lisikhumbule lalapho Davide aqhathanisa ubudlelwane bakhe naNkulunkulu nebudlelwane bakhe Davide kanye nazo timvu takhe nebekatihola noma atelusa enhle. Kwakume lula-ke bazalwane ukuthi Davide uma asakhuluma kaNkulunkulu avele abhekise ngalokhu yena langiko noma lendlule kiko, ngoba ngiko laqonzisisa kahle, ngiko futhi lakwati kangcono ukuthi kunaNkulunkulu uyise, nguye lwati kangcono ukuthi uNkulunkulu ungumelusi kanjani, ubonakala angumelusi kanjani, ngoba naye Davide utibonile angumelusi atinakekela timvu, uthi nalo uNkulunkulu lesinaye naye ungumelusi.
leni ngoba lo melusi lesinaye uthi Davide usihambisa emadlelweni lahlada asende ukuthi silale eceleni kwemali lathulile aphindze futhi akulethe kuphila kithi nesikhathi lesifanele njengoba lesimemethela namhlanje ukuthi Jesu Kristu uvukile wavuswa ekufeni kwanikwa ukuphila lenamuhla asiphe kwana nathi lokho kuphila. Davide uyayiveta indzaba yokuthi noma ngabe kumadima kangakanani ayimvu kodwa uyathi ukuthi uNkulunkulu unaye, uNkulunkulu uyamhola, uNkulunkulu uyamgcina. Ngakho ke bazalwane kufuna sathi ukuthi nathi uNkulunkulu nasimele kwaba sihloko inhloko emidibeni yethu utawusisika uyawuhlangabetana natonke izidingo tethu asilekelele uNkulunkulu lapho sidinga khona usizo kuye. Nguye futhi uyawusipha kuthula ngoba sakupha Davide ukhuluma iveta indzaba yokuthi impela umusa nalokuhle kuyawulandzela insuku tonke tephila kwami. Encwadzini ke yaJohane lesiyifundzile bazalwane siyakhunjuzwa ukuthi lothando loNkulunkulu lakhuluma ngalo Jesu nakakhuluma kuJohane wesithathu sahluko selishumi nesithupha luyabonakala ngaye Jesu Kristu. Lolu luthando loluhleli luhlalele bonke abantu ukuthi simkhonde uNkulunkulu, simthandze uNkulunkulu, simdumise uNkulunkulu ngoba asendela izinto lezinhle letinkulu naletimangalisako. Siyatshela ukuthi uNkulunkulu uze wanikela ngeliqobo lwakhe bazalwane kude ukuthi thina sibantu sikwati ukuthi sisinze. Umbuto ukuthi ngabe thine sibazalwane sithimisele kangakanani ukuthi sitinikelele umsebenzi kaNkulunkulu kodwa ukuthi uqhubeke. Petro siyambona analabanye bafundzi bafika kule ndvodza leyayihleli esangweni leyayidzinga lusito ukuthi befika bafinyelela kiyo bayikhulumisa le ndvodza base sebayiniketa kuphila lebabe sesebaniketa amagunya ukuthi bakwati kuma emkhatsini lobaholi babajuda babatshele ukuthi le ndvodza njengoba niyibona iphilile iphiliswe nguJesu Kristu yena lona namlahla namtisha namkhweshisa emabhukwini elo uNkulunkulu umvusile wapha emandla nenkulu kwabo bonke bantu nabo bonke lokuyindalo lokukhona. Na Jesu Kristu bazalwane evangelini lasifunza namuhla siyabona Jesu ukhuluma ubhekise kiyo indzaba yemelusi lolungile. Uyayiveta indzaba ngokuthi yena umelusi lolungile ngoba yena uyanakekela timvu takhe, yena uyakwenta konke lokuhle akwentele timvu takhe. Katha lokuze usitshela ukuthi nakhona mhlawumbe yena lahlekile uyatishiya letinye hamba ayofuna lelahlekile abuye nayo kude ukuthi nayo itawungena lapha esibayeni. Sisaqhubeka abazalwane kwakha ingqondweni tethu kukhona baNkulunkulu, sisakha bazalwane ingqondweni tethu emandla kaNkulunkulu. Kufanele ukuthi sibone sinembala lo Jesu ukhona bazalwane. Lesibonako ke namuhla bazalwane nasifunza ivangeli ngokuthi Jesu Kristu uveta indzaba yokuthi abe nemandla ukuthi ayivume abe nemandla Jesu Kristu ukuthi avume ukuthi abulawe aphinde futhi avuswe. Kwase uyavuswa Jesu Kristu ekufeni kwanikwa kuphile lokuphakathe lokuseta ukuthi sikwati ukuthi singene ekhoneni kaNkulunkulu site ukukhonda simdumise sithokoze kuye uNkulunkulu. Kukhona ke kuthatha impilo yakhe kusho ukuthi Jesu Kristu abengakhetha ukuthi angadibulali kodwa wakhetha ukuthi atinikelele kude ukuthi bantu baNkulunkulu batawuphepha, bantu baNkulunkulu batawusenza. Usibhekile ke nathi Jesu Kristu ukuthi njengetimvu takhe sitawuqhubeka nathi nalapho ahambe khona. Sibe bantu lababathandayo, bantu sibe bantu labanikelako emsebenzini yemisebenzi yakhe uNkulunkulu. Ngakho ke bazalwane asesibangaliswe sibone lokukhulu nenkhathimulo lokuvela kuJesu Kristu ukuthi yena uvusiwe nathi sesiphiwe kuvuka. Siyeva ke bazalwane ukuthi uvuswa kwaJesu Kristu ukhuluma noma kumemetela lethembiso letiningi letitawufezeka
sisaqhubeka sihamba endleleni kude kube lusuku lokugcina lapho uNkulunkulu ayawufeza khona tonke izinto singasivusa ekufeni asasinika ukuphila lokuphakathi. Siyabonga ke uNkulunkulu bazalwane losinikele ithuba leli kwakathi uNkulunkulu bazalwane abekavuka nekhathi empilweni tethu ngoba usikhombisile ukuthi unawo amandla ekuvuka kwakathi besingaba neluthando lwaNkulunkulu futhi sivume ukuthi sibuswe kuKristu futhi sivume ukuthi uvukile yena ekufeni uyaphila engunaphakade kungako nje sinesibindi sihambe ngoba siyathi ukuthi uNkulunkulu wetile umsebenzi wawuphelelisa eCalvary. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu kwakathi angakusisa anende ngokuthi Nkosi nihlale ekhoneni bakhe nimbonge nimjumise yena phakathi naphakathi lo mmelusi wethu lolungile. Amen. Amen. Sitawuthola bazalwane umthandazo wethu. Asithandaze uNkulunkulu wethumo nevuswa kwendodzana yakho wephule emaketane ekufa nesihoko gcwalisa libandla lakho ngekukholwa nelithemba ngobe ilanga lelisha selifikile indlela leya empilweni isimile kuKristu Jesu umsindisi wethu. Siyabonga Nkosi ukuthi ngaJesu Kristu umelusi wethu lowahlatshwa njengemvana tono tethu tiyasuswa. Siyamati yena naye uyasati. Siyabonga ngalabo lababe belusi kithi wasikholela endleleni letingito basisonzeta kuwe. Siyacela ukuthi nathi usende belusi labalungile labanenshisekelo kufundisa, ukucondzisa nekukhula. Nkosi ngemusa wakho iva imithandazo yethu. Kristu lovukile melusi lwethembekile wetimvu teyise sifundzise ukuthi silive liphimbo lakho silandzele imiyalo yakho kude ukuthi bonke abantu bakho bakholelwe emhlambini munye kube luthumo kuNkulunkulu uyise. Live lakho Nkosi liletha kuphila nasiva lona siyalendzela sibe nesiqiniseko sempilo yaphakade njalo. Usaselusa yenda ukuthi tindlebe tethu tilive liphimbo lakho nekukhuleka kwethu kuvele kuwe. Nkosi ngemusa wakho iva imithandazo yethu. Sithandazela libandla lethu uqhubeka komsebenzi wekuhambisa ivangeli kule parishi nakule live. Sende sifune kuholwa nguwe sisitwe nguwe emsebentini lewusipitele kuwo silibandla. Sihole ngamoya wakho longcwele ukuthi tinkonzo tethu tekukhonda tibe ngumnikelo lofanele kuwe iphindze tidvonsele kuwe tikhutsate bantfu bato tonke tigaba ekukhula. Nkosi ngemusa wakho iva imithandazo yethu. Melusi lolungile siyathandaza ukuthi impilo yethu yekukhuleka nekunakisisa imibhalo kungandlondlobala. Luhambo lwethu lwekukholwa lunganza luvelele nakulabanye ebandleni nasemangweni. Sicela ukuthi bantwana nalabasha balalelwe banakwe bagcutelwe ukuthi babe ngamaKristu latisebenti naletetsembekile. Yenda ukuthi lisonto lethu libe yindzawo lemukelekako nale yemukelanako leniketa litfuba lekukhonda wena nendzawo lelula leniketa litfuba lekukhonda wena nendzawo lelula sandla emangweni nekuthi usende sisonzele kulabo lekukholwa kwabo kungekho
nome uthe undengandenga, sithathe likhaza ekweluleni tandla tetfu kulabo labadzingile emangweni. Sisite sibambisisane nalamanye emabandla, sibonisane tindlela letingcono tekuvangela, tekushumayela nekuletsa bulungiswa emhlabeni. Nkosi, ngemusa wakho Imithandazo yethu. Nkulunkulu wekuhle nesihawu, usitsandza njengobe umelusi atsandza tonkhe timvu takhe. Ubeka nekuselekelela ngemsa wakho, uve wemukele lemithandazo yetfu, uphilise labagulako, ucondzise labadukile, uxolele labonile, usende sonke sifune kweluswa nguwe, siye ekuphileni kwaphakathe. Lokhu sikucela ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen.